Găgăuzii se ocupau de vinificație încă din perioada când locuiau pe teritoriul Dobrogei. În secolul al XIX-lea, când s-au așezat cu traiul în Basarabia, și-au continuat îndeletnicirea pe pământurile fertile ale Bugeacului. Традиционно гагаузы производили 3 вида вина. Это аджи, шараб, оно называлось горькое вино, которое производилось с добавлением полыни. Оно использовалось в лечебных целях. Было вино, которое готовили хозяева для себя, и готовилось обрядовое вино, которое было качественное, которое производилось из сока первой выжимки. Гагаузы не употребляли вино, пока не пройдет 40 дней с момента его производства. Я знаю, что у молдаван принято употреблять такое вино, называется оно тулбурел. У нас традиционно это не было принято, и если хозяин нарушал это правило, то он сталкивался с осуждением. Astăzi, un vin cu tradiții poate fi găsit în crâșmele din autonomia găgăuză. De exemplu, Vasilie Ruse v-a transformat casa părintească din Ceadărlunga într-o adevărată atracție turistică, respectând obiceiurile transmise din generație în generație. Вино было неким напитком, который обещал здоровье. Тогда в каждом дворе было вино. Anual, la începutul lunii noiembrie, în autonomia găgăuză este marcată Ziua Vinului, la care participă majoritatea vinificatorilor din regiune.